جبرنامه گنده ما دم باش. مجرمه ایرو داناسینا ناوچه خنوسا لسر باجار ارزرومه. خنوس آنگو قله جبیس ناوچه ارزرومه یا هری ناو داره. ناوچه دناو پارزگه ها ارزرومه دایه. پارزگه ها ارزرومه داره هنی او قسمک گیری و خول نته دا جتواهی ناوچه چولیگه قسمک ناونده موشه و ناوچه ملازگر کوب گم ناوچه دپا خارپته باشور آشکالا او خورسانه ین ارزرومه قسمک ناوچه دوتاخ زیدکان او پانوس این آگریه قسمک ناوچه ماما خاتونه ارزنگانه بایبورد ترابزون و ریزه پکته برفراهی اردنگاری ناوچه 1726 کیلومتر قاره و راقم او 1720 متره نفوس ناوچه لگور هجمار 1018 26865 دنا 20 ناوچه ارزرومه دا د آلی گلهی دا ناوچه ششمین آقره بالغه ناوچه دکه باشور روجلات ارزرومه و جناوند 127 کیلومتر دوره ناوچه بقرچان، گوکسی، تاتوس و گمگما موشه را جیرانه خنوس دلیلیوسکا سال 1556 دوه که سنجاق خویاد که سنجاق جنه ناحیه هم پیک دهات خنوس، گمگم، کوب، بلیجان، ملازگر، سوشهری، خاندریز، گوکسو و المالیه پیک دهات دوی دیرو که دا 742 گند و 308 گوم و مزره لسر سنجاقه بونه. پشتی تکوشین عثمانی و صافویان تسیره که نینی لسر هرمه چید به و 238 گند تنخرا کرن. لگور قیده و دیرو که 607 گندان پیکته 43 گند نته دا 64 گند هاتنه والا کرن. دیسا ده همان قیده دا ته گوتن 38 گند مسلمان 5 گند ارمنی بونه. د سنجاق دا 10149 مسلمان 472 ارمنی به تبعی 10620 کس جیانه لگور همان قیده عشیرین شکاکی و پازوکی هبونه د قیدین 1559 و 1565 دا خنوس لسر ارزرومه خویاد که خنوس دا آلی چند دا مدرسه دا جیه کی ناوندی او خودی روله که گرینگه پرانی مدرسه یان جالی شیخ محمود الفیزی و هاتنه چه کرن گلک عالم اسلامی دوان مدرسه ده هاتنه پرورده کرن. پشتی مرنا شیخ محمود ارکی ریوبرنه دکه و دست شیخ سعید کال. شیخ سعید سوق و وینا نزیگی 400 حب مدرسه 500 حب درگه دبه گنده خواه قول حساره و مدرسه ناوند خنوسه دنا وان مدرسه ده ین هری زیده تین زانین مدرسه پالو، پیرون، خنوس، چولیک و موشنه. یک ج عالم مزن الخنوس هاتیه پرورده کرنجی لاوه شیخ سعید کال مزن شیخ علی رضایه ناوچه خنوس خودی تایبتمندین وکه مزگفت مزن کلها خنوس گلی خنوس چم هفت رنگ چم قجاسو دشت خنوس چم ارز و چم مراده جالی اردنگاری و هرمه که بچال و کرتک در دور بچیاین بلند پیشاندیه خنوس جالی روجاوا بچیاین چولیگه جباشور و خامورپت، جروجلات و کوه سپی، جباکور و بچیاین کانجا و کاریا دور پیچاندیه. دنام وان چیاین دا بتایبت چیاین چولیگ بهتر شموگی و بزوزانن. اردنگاری زیده روتایه. جیه چاندنیه کمن. جیه هری بلند گره کوخ ایلناف چیاین چولیگ دایه که بلندهی اوی 3007 متره. پشت را چیای سپی 1953 چیای آخ دوغان 1879 گره قلوجا 1754 متره بلندن. جی هری نظم خنوسه هاوردور لدورا 1605 متره یعنی. چمن هری گرینگ ایلنافچه چمه هفت رنگ کوجرا چمه خنوسه جی تگوتن. چمه انباره، چمه دیره، چمه نجاران، چمه خلیل چاوش و چمه خول حسارن. جبلی وان چمان لسر چیان چولیگی ایندناف سینور خنوسه دا گلک گول و گولجک هنه. ناوچه لسر خطا اردهجه ده سال 1959 66 و نوت دوانده 3 جاران اردهجه مزن پیکاتنه. لعالی باشور روجاوای خنسه چیان چولیگی زوزان شرفدینا و جدرکا چمه ارزه هنه. لباشور گولا خامور پته لباکور چیان چاقماق داربند خنوسه گدوگ آخویرانه و لروجلات دشت خنوسه و چمه مراده هنه. لحرم خنوسه جبو چیا و گران بهتر تاپ تگوتن. تاپ قمر، گرسور، تاپ قله،
tapê Giranqelê, tapê Xerqeya, tapê Manga, tapê Kel, tapê İribaş, tapê Bilind, tapê Qerhîsar. Tapê Sirtmeşe di nav sînorê Xinûsê de ne. Li herêma Xinûsê gelek gîha û gîhanekên ku ji gelek nexweşiyan re bibin şîfa jî hene. Di nav erdnîgariya Xinûsê de gîha û gîhanekên weke şîlan, soryaz, ribês, cetrî, qurnefêl, bundik û bi dehan gul û guldankên weke sorgul, beybûn, binefş, lalezar, zel, sosin, berfîn, nêrgiz, bûkik, adarok û her wekî din hene. Xinûs yek ji navçeyên herî kevîntirin a Erzurumê ye. Di heman demê de ji ber asêbûna erdnîgariyê û eraziya bixêr û ber tim ciyekî xwe yê girîn girtiye di dîrokê de. Di navbera Kraliyetên Ermenan, Pers û Romayan da tim dest guherandiye. Meriv dikare bêje bi van guherînan weke baregehekî sînorî hatiye bikaranîn. Demeke dirêj dibin serweriya Persan da maye û pişt re ketiye bin desthilatariya Bizansiyan. Ji sala 522 da di navbera Bizans, Sasanî, Ereb û Ebasiyan da car caran dest guhertiye. Di sala 1071 di cenga Milazgirê da ketiye destê Selçukîyan. Hema piştî sala 1008 da ketiye bin serweriya Mîrektiya Saltukiyên ku tabiê Selçukyan hatibûn avakirin. Di sala 1222 da ku Saltukî tên şikestin, herêm dikeve destê dewleta Selçukiyên Anatolyayê. Di sala 1242 da artêşa Moğolan bi fermandariya Baycû Noyan Erzurumê dagirtike û di sala 1243 da bi pêkhatina ragihandina Kosedagê bi awayekî texezîl herêmê hakimiyetî tê avakirin. Piştî ku Moğolî dewletê li hev parî dikin, serwerî dikeve destê İlhaniyan. Di sala 1336 da ku İlhanî belav dibin, Erzurum û Hawrdor dibin qada cengê. Di vê cengê de gelek mîrektî li dijî hev du tê dikoşin. Erzurum di sala 1360 da dikeve bin hakimiyetiya Wezîr Emîr Mutaharten ê girêdayî mîrektiya Eretna. Di sala 1385 da herêm dikeve destê Akoyiniyan. Di sala 1387 da herêm dikeve destê Tîmuriyan û di sala 1404 da rêveberiya Erzurumê devrê Emir Mutaharten tê kirin. Piştî gelek şer û cengan di sala 1436 da Erzurum û Hawrdor dikevin bin hikûmdariya Qereqoyiniyan. Xinûs di serweriya Aqoyiniyan da ji aliyê begên êla Pazukî ve hatiye birêvebirin. Piştî şikestina Aqoyiniyan dikeve bin himayeya Prensê Bilîsê. Kronolojiya Xinûsê ya siyasî bi dorê Rewsa ye. Kraliyeta Azîzî Hayaşa, Hitîtî, Asurî, Urartuî, Asuriyên Neo, Medî, İmparatoriya Ahemiş, Eskenderê Mezin, İmparatoriya Seleukos, Romayî, Sasanî, Bizans, serdema çar xalîfeyan, Emevî, Abbasî, Selçukî, Saltukî, Moğolî, İlhanî, Eretnayî, Timur, Qereqoyinî, Aqoyinî, Safewî, Osmanî û xanedana Qaçar. Yekîneyên Ermen û herî dawî komara Tirkiye. Li Xinûsê gelek bermahiyên kevnar ejdema Ermenan mane hene. Kele, Dêr, Keşîşxane, Perestgeh û Pîrozgeh. Li gundê Arûs dêra Surp Sarkîs û Keşîşxaneya Noralidiz. Li gundê Xelîl Çawîş Surp Sarkîs, li gundê Çawurme dêra Çawurme, li gundê Şabedîn Surp Garabet, li gundê Peyî Keşîşxane, li Heramî Surp Danyel, li gundê Xirt Surp Mînas û li gundê Qîz Elî Surp Keborg hene. Dîsa li gundên weke Qîz Elî û Xirt di tirbeyên bi navê Qîz Elî û Seyyid Emer Xelîl hene. Li Toprakqelê Qelecû û Xinûsê jî kele hene. Surp Sarkîsê ku di nav ezîzên Ermen da yek ji yêserekeye hema li her derê têkildarî navê Dêr û Keşîşxane hene. Surp Sarkîs bi eslê xwe ji gundê Sîseyê li ser Liceya Amedê ye. Wekî tê zanîn navenda hunera dengvêjiyê herêma Serhedê ye. Xinûs jî di nav de vê çandê ciyekî xwe girîng û balkêş dikire. Gundê Arûsê jî di vî warî de gelek serkeftiye. Dengvêjên weke Adoyê Zere, Ebdirehmanê Arûsê û dengvêj Medenî ji Xinûsê ne. Di heman demê de kilameke Xinûsê heye ku gelek dengvêjan bi deng û awaza xwe gotine. Em jî bi beşeke vê kilamê bi deng û awaza dengvêja Nemir Gazinê xatirê xwe ji we dixwazin. Dem baş.